Pozdrav! U današnjem klipu govorimo o tome kako da stavite, vidite to koliko je točno sati za određenu vremensku zonu koja vas interesira, zanima i kako da to stavite u konačnici na vašu web stranicu. Znači, recimo stavite koliko je sati, toliko je toliko ili koliko je sati recimo u vašem gradu u odnosu na recimo neki strani grad tipa New York ili tako dalje. Pa recimo ukucate, za to vam je potrebno ići na internet, Google, bilo koji drugi pretraživač, ali eto Google je najpoznatiji, idete na bilo koji browser, ja sam sad uzeo Operu, to je manje bitno, i kucate recimo na internet točno vrijeme ili vrijeme u vremenskim zonama, koliko je vrijeme u određeno, nešto tako ukucate, ja sam upisao trenutno vrijeme ili točno vrijeme i ovdje imate web stranicu Time is, znači ovdje sam sad ušao u Hrvatsku, koliko je sati sada u Hrvatskoj. Naravno, ako vi niste iz Hrvatske ili ste iz neke druge zemlje, tipa šta ja znam, neka druga zemlja, ajmo promijeniti, recimo iz Sarajeva ste, Bosne i Hercegovine, bez veze sa lupan, evo ga Sarajevo, Bosna, vi stavite Sarajevo i evo, isto imate, dobijete izbacivan za vašu državu, za vaš grad, izbacivan, znači koliko je sati u vašoj regiji. I onda vidite koliko je sati u odnosu sa drugim gradovima i možete vidjeti koliko je sati, recimo, vremenska zona, koliko vaš grad, recimo sad konkretno za Sarajevo, koliko on recimo kasni, koliko ide ispred recimo Los Angelesa, koliko kasni recimo za Sydney, znači možete usporediti s nekim drugim gradom. Također možete ići na detaljnu mapu Sarajeva i ovdje još jedna zanimljiva stvar, imate 23 najveća grada za Bosnu i Hercegovinu, znači nije samo Sarajevo, recimo možete izabrati još par gradova za Bosnu. Tako isto i za druge države, recimo šta ja znam sad, da ne lupetam bez veze, samo ukucate glavni grad vaše države ili neki veći grad iz vaše države i izbacit će vam vašu vremensku zonu. I ovdje dobijete, vidite kartu Sarajeva, znači možete i to, recimo isto tako i za Zagreb i tako dalje. Što ja znam, recimo možete promijeniti da vam bude i Tokio prvi, pa recimo sad gledate Tokio, Tokio je sad 9:50 pa gledamo vremensku razliku u odnosu na ove ostale gradove. Ovdje vi možete naravno promijeniti da ovdje bude Zagreb umjesto recimo Istanbula. Također možemo pogledati detaljnu mapu Tokija. Znači ovo je vrlo zanimljiv jedan alat. Evo vidite, sad smo u Tokiju, ovo je nekakva mapa Tokija. E sad, kako da vi namjestite to na vašu web stranicu? Vrlo jednostavno, idete vamo kucate web adresu, opet idete u Google i kucate vamo u URL ili kucate ovdje dole, sad http time is hr widgets ili samo upišete time is widgets i idete enter i evo ga. I sad ovdje će vam lijepo u ovom kratkom, ajmo reći, tutorijalčiću objasniti kako da vi postavite ovo na vašu stranicu. I ovdje birate recimo kako to, ovdje vam je sve lijepo objašnjeno, sada ja ne pričam, uglavnom ovaj programski kod koji vidite morate zalijepiti i onda će vam se to pojaviti. Naravno, vi ne morate izabrati ovo Zagrebačka, vi možete staviti bilo koji drugi grad, ja kažem, ali ovo je ovako po defaultu postavljeno, možete izabrati ovaj oblik vremena, znači 24-satni, a možete i 12-satni, evo birate veličinu fonta, boju zaslona, možete izabrati, hoćete još uz vrijeme, datum, izlazak, zalazak, znači ovdje možete vidjeti također kad sunce izlazi i kad zalazi, recimo evo za Tokio, sunce izlazi u 6:51, a zalazi u 6:44, odnosno razlika je 9 sati i 52 minute. Znači i to možete izabrati, samo ovaj kod isprogramirate, odnosno zalijepite i to je to. Više nemate šta tu puno raditi. Znači ovdje vam je sve detaljno objašnjeno, ja ću vam ostaviti link od ovoga widgeta, a stranicu možete jednostavno posjetiti. I to vam je to za ovaj klip, hvala što ste gledali i vidimo se u nekom drugom klipu koji se nadam da će biti vrlo brzo. Hvala!